Za ile ndatike 13 cia wio. Karibu sana Reverend. Yes, asante Evans. Yeah. Ndia zia wa Indonesia. Nikuseo tuitungia ngai muvea. Amen. Mutu yata naku. Tetuanesa. Yes. Teno tanu. Na muvea munene kwa ngai. Ngai ni museo. Ngai ni museo mabinda onde. Tumutungie muvea ngai no kuke kukambepo na ningi osua odibulene. Na ningi azutio mabindala mwe utunengete. Tumutungie ngai muvea. Yes. Amen. Karibu sana. Asante. Nina wekwati na kuende nesa. Ni museo. Ni museo na ngai nutusovete. Yes. Karibu sana mitamboni. Umundi Evans. Nienda tunene o maundu mebata ndini wa kilungu gicha umundi. Nienda tunene na ciana o vamwe na ciai maunduni aria makonia mutwano nundu bindani Evans andu mena divergence views maunduni ma mutwano na umundi no ngwenda tunene undu wa mutwano as in family a place of comfort. Yani tusicie mutwano tabandu ba kwithiwa mundu emwe yani na nongwenda tunena ngeo maundu mea nondu na ndio kabala we Evans. Lakini katwambililie na kutungia ngai muvea. Amen. Ngai ni tukutungia muvea nondu wa useo waku we wendo ula ututethetie ni kuondu waguo na ukatunenga thayo na ukatukomania umundi mitambo ni ya kameme kaka NFM. Ni muvea nondu wa utunenga mwana ungi wako komana na mwithukisha ula umusubite na ukamunenga utheini kana tukwatia ni nzebe nino ya kameme ka NFM. Tutethie tumea ibinda ringa ila watunenga ende iwe niko tutumea onye pamwe na Evans ndaende ngayundo na webola twinena wete kwaka mathayo mando mako amuthiane wa kilungu kinga yukio ciandaya cietwane ya Yesu nitwaboya. Amen. Evans tuinena undu uyu twaweta kunena na ciai maitu na ciana nundu ibindani rietu yacia kana andu mena divergence views kana o kwithiwa na mawoni kivathukania unduni wa mitwano ve kindu kiekiwe ni atamu atamu o twasoma ndeto cia ngai bukuni ya mwambilili ukilungu cha keli muzo wa 23 kubika wa 25 nenda tusome ndeto isune kana itutethezie kunena tumaundu tula twembe witu na ndeto ya ngai yacia na mundu wacia titi na jua ngai kumba atamu naomba mutethecia atamu ila wa mukie na asisia ona Eva aneni ndeto hii na mundu acia uyu ni ibindi ya mabindi makwa na nyama ya mwi wakwa aketa wa mundu muka ni kwithiwa ni waumiwe nthini wa mundu muume kondu wa mundu muume akatia ithi na nyinya na kalumania na muka wake nao makethi wa mwi umwe na meli maya thii mundu na muume mundu muume na muka na mayasonoka you Evans atamu be tukuona be undu wekia wibata muno pyo wasisia description kana undu ila wasisia muka wake Eva ndeto ila wanenie be undu ciutonia undu numu undu wanena na kumwelesia eacia muswani usu uyu no ndeto esu undu nunena uyu ni ibindi ya mabindi makwa na nyama cia mwe wakwa yani atamu ni wewie muyo na nota wendi kusanibwa na pamwe na kwitikila Eva ula ngai wa mwete methoni make nundu wa musisi ona na acia uyu ni pindi ya mabindi makwa na nyama ya mwe wakwa na mutu yesitwa tukakulia mwithikisha Evans ula utwithikisha withi andu amwe makwia ii veisitwa mundu wita wa nusu kana ni susu kana o maua kwa ambita kana ambita
kana wandu ila makuikalania nthini wa cikalo cia age mates o ila andu mekalanitie nthini wa rika moja vyo macitwa makotha hao kwitana na macitwa amwe methiwa mathionani kana andu amendu andu ani mese ne pena muingiliano wikativo na juu kutwia mundu icitwa nita kuona na cia ndu na tuona bata mwitwia mukai citwa ni wa mutwie citwa amwita aketa wa abci aketa wa mundu muka na amunenga icitwa nundu ni wa muticie na mwenda naona mundu wa kusania zine ndise teto cianga ibandu bangi tusoma kana tumbi tutwichumbe cha kukiwana na cha kusania yuko kusania kuni mundu kwithi wai indikine nenocho ati undu nene ati undu ceo ko atamu asicie eva na asani wanewe na ende wanewe kubika amutuya isitwa ko tuona kutwia mundu isitwa na kuita mundu isitwa pe undu kumaanisha na ndeto ila wanena indi busi ya kubudescribe ya sia ni mapindi ni pindi ya mapindi makwa na ni namasia kwa no nena ndeto isu ko tuona atamu no kuitekela muka wake events mundu ume ni waile kumwitikila muka nake mundu muka ni waile kumana kana ni witikilitwe ni muume na itulia iwe nena comfort nthini wa muci yuko ukibetila chamanya ni chaile kumana kana nikitikile ni muume wacho no tunenete tukacia mapinda mwe ivanse akamwe witha mundu ailiona muume tito numa na neza kana muume no mwendete na no mwitikilite ukesaithi wanu kuiwo makulio na yeo na ondele cia muthemba nina manyiendi ona hata wipata nakwa ndisi umbona hata ni chauba no kuiwa titamuyani ningi kuthakatio kusio ndege tukatheka nundu sindu isu tio sisi kai ukesaithi wakiveti no chuthungu ta muume ona pathi undu namwe upathi undu thuku lakini ni chumuthea na ndeto ciai kwenda kumanai we kwani umbona hata no mbona niona tota mbona anesa na cho chienda indi affirmation dikuma wala ve muume na tiwo to kwacia hii nundu you family is a place of comfort no mubaka nake mutumea ta mwene wa ulamushi etikile buka nacho kiveti nacho kimane kana nikitikile kita ni muume na kiviti kilau na kiima no ni kana nacho kithiwa kipala peni nundu kiveti no kitono kwithwa no kitikile no muume na muume ndena thina nacho na no chiendete lakini nacho kiveti kaicho nicho kiteuma no na kiambililia inde maundu angi ndabamwe na Evans tondo twanena andu kana mena divergence views no ngwenda kwacio mwanyani Evans vyo bata wacie ikwitha ineno na ciana oila ciabikia o bandu ineno nacio ciana ikambililia mana kwitane kana mutwano ni bandu baceo ni bandu va comfort ni bandu obaceo ni kana ciana ikambililia kusuania useo wa mutwano na kwenda kwithwa na mipango ya kulika mutwano ni Evans ibindani ria ndu mekalile ondu wesaithia u mutwano wikalile ota kindu kite bata muno na tita kindu chaile kwendwa na muno yu andu matwe kulea kwenda kutwawa na kutwana andu matwe kulea kulika mutwano yu binda ni endie kwikalu na nicho tumituko asia no responsibility ya sei o kwithwa inena na ciana ikamana kana mutwano no bandu bacio ila walika mutwano ni ukero bandu bacio na bandu bena comfort na bandu uyaniwe nibo having said that Evans pekindu bana cho ongwenda tunene na ciai omwandani usu ndeto yanga iba ya ciai kondu wau mundu muume akatia ithe na nyinya na kalomanya na muka wake nao makeri wa muyumwe iwache ya mwana mo nitamate kwenda kutani na ciana cio na une kulea kuyanisha maandiko haya yani ukesaidi wa muchei ndena kwenda kuitikilia mwana wake atwawe ukesaidi wa nota makwenda kwema na ciana cio tita mekwenda kutetheje ciana cio kulumia muci na even kindu kiiju ni very common nundu achi ya mwene tame uchangia kwanangika kwa misi ya ciana cio
ata Evans ni kwenda unenga neongelekanyo nika no nduzuthe yange nesanga ukeria hii jumwitu nunyu ni watu awa nae kwa muume ono kaundu kanini ayukilie simu wa ikona nine kwa baa baa ni bekwa na ninyo su nukite na muchei aimu ya uka na ilumililie ndeto ya uka no uka kwanza edwa ni kwa uka na ndeto esu ya uka ni na kwa niona ndeto nito no kwingi ba ninge na watio ba kwenye kobethi na ba kwenye bethi kitando bala wako machoba ukesaidi wa ndeto chia muchei ni sienda unene kasilio na ioni ya mwana kanai umisio tita we na bata na niwe si undo Evans achi imate ne be undumana atilie nuna ywa muchei inena na siano kesaidi wa no kuonia mwetu wake kana be bata wa kuumeisha ukeiwa muchei inena na mwetu wake akamwea ila uyo se wakibanga uyoka niwe yukuneta kumweta ila uyo no maundu manene ila uyo no maundu mabikana mbengi maileta matomeka maileta bembanga yu bindani yu niyo yaku yakwikata yakuka lakini yu ache yaingi bindani bitu nitama kwenda muno kweni courage na yu Evans mwaenda kuikalila ndeto isunthi mwitu ndaenda kuyagwo mwaenda kuikalila ila ndeto nthi ukiria no kuiwa muchei alumeti ndeto isu muno kukwata mwitu wake no kesaidi wa kwanza hii ndeto siema na muchei iyo natita wa ileo chioka lakini ndiye ndatu tunene na shei Evans kiwione kicha umundi tuasiati uya wa muchei no kutaasiana tiko make decisions ukeria muchei no kuiwika oikulio mwana waku ati mwitu you know kwiwa tochioka kwa mutumia waku tila yu andomeka lile ondeto nthi ukeria muchei yu ethwa ni muchei museo nunu kwiwa no kwendekeria mwana okwithwa na muci na nunu mutethecia kwaka muci ukeria kulio nita umukulia ona kauno kunekiwe uwe na ndiwa undota unene nu kwiwa ta utona kucioka kwa mutumia waku ni kana mukake muci na ndeto ithi chile lakini withi ukethi hii ndeto chiema na muchei ukwikiwe mwitu akwa tachioka ono mwitu ndanaje kana ndechioka na ndanakulwa lakini muchei no take it aside na muchei no kwendekeria mwitu wake kulea kuchioka kwake kwa mutumia wake akake ola muchi nundu ndeto chiachiai na akatia ile na nyina na akalomania nao na mutumia wake na kibeti chake lakini achei aingi juende mena chu Evans cha kulea cha kwenda ku make decisions undone wa mutwano wa ciana cio abeo kaundoka unkange bu Evans ndikana nuke palawe ukeria ona ila mwitu uhabikia kiwango cha kutwawa na ni waima eo kwa shimake muchei nota ukwenda umeke decisions noto kwenda umwebinda tibi kuya kutwawa na nota inyenga utabia dela waile kutwawa niwe Evans yutu uneno uyu manakana yutu unena ni practical ko tume uthinio ko nundu nota mobetwe muchei makobwa nithe makobwa ninya muchei nundenda uthachia mwana wake ona mwanake mucheo wa umutwa eno thachwa kutwawa niwe lakini nota waile kuisa kwitha niwe wi mutavia ibinda ni ibikia kutwawa na ni mwitu muima na indi mwanake otau ku Evans nundu wandeto ciangai undu ciunena achei ni maile kutetheje ciana cio kwa kamuci lakini tikungamana meshimamo kesaidwa musimamo uungamite netha mwitu ona ange Evans ona tunene ngali cionthe wiceithia hai ona ngali yengi ya mwanake yani achei naya mongamite kana kipetiki kirikalania mwitu ndekalania na mwanawa na ni waile uthikwo na ni waile ucioka na tita tu mwenda na bahati tape mwana wake achei alama tuithukici nucio kweka ciana citu ciake nicio pate kumalikilela gitu no kumanenga motao na kumonia kana mutwano ni bandu bacio panenga nitu ningai na ni bandu ba Mungu na tuitetheje ciana citu kumanda yuindi ula Mungu na tikupanda mutani cio Evans ndeto isu ndiona no ndeto nzio o tutona kunena kiwioni cha umundi ndio kabala we o twendete kula kwe mwithukici ndeto cia ngai yacia na tuona atamu athiiwa muyo nundu wa kuona
muka wake ever na mutania na mutuye chitwa niwezi yu ondiuka bala Evans ndisene akameana toka kuli yuva ndiseseni ala mewa moyo mona musea wake atonelela numba umete wiyani kana ingi menda ukuli ai auma pa wauma kuwe no wikala kula wi yu ukesaithiwa kutanania na kuthokania tata mundu tukuona kutipo mapinda maingi micini mingi mboya itu na tuila tutana kunena kula kwi mwithukisho twithukishe ni mutuo waina atamu ni mucheo atamu etonie kana vena fata wa mundu ona mukaka mutania wono kibetiki itonelela chumite okola chumite kesaidi wa mutumia no weiwa munyo na ne wa muthocha na kibeti ndio tahu yes Evans ni mubea muno reverend nundu aba utavika nono ne pointi ziena bina muno na mabina maingi reverend wesa gwethia ikindu gitwa gwetha kina bina na muno ndeni webinda de la twikalete yuyu na ondo alelilie na nundu wa kwithia wikaloka tatozisi ondo maundu matukwa maundu ndu makwikika mabyano kasa kwithia nikindu kimwe kitona kuchangia muno musi na muno asi imamu yetu kwendekethia nikana wese kwithia mwana wone wabikia na kuka kwa siundi umanisha kana pena right kana pena aki ya musi kwithi watona kwiya mwetu wake umabau uka lakini nundu wa happenings kana maundu ala makwithi wa mathekika ukasa kwithia kwangeleka nyotu naina ebinda thina gwiti na kuna ina uwani mwingi tukewa mundu ni wawa tikewa nganyane wate mangwa sino binge ketwio just the other day mundu mukao wawa no mwana manekala na cia imwe nethi yondi ate ya kisa chuchu mbola nikisia iti wesa kwithia nikindu kino kuno muno na udisa kwithia saingi siendui nisiubikia kwithiwa itona kwete mukanganyiko ukasa kwithia yula musi onate shua yulwa undu musiu yo kwikalanwa nutona kwendegwa muno ni kwiyola mwana uka yuki une kimwe yes ngwendone na nyana itune kana wese kwithia nitabikia na umana tetona umeshata tetona uthimata ukesa kwithia mwano ilokwa cia bandu ba yapena science kana bena mawona nyo makwete mbanga ukesa kwithia musinu nutona kwiwa kiune kindu kimwe reverend ngwendo bikia na unena nyana itu kindu cha keli nita ikulio na nita point reverend be siana twabikia kunene aba sometimes ibinda thina ba witina na twabikia kunene ayulwa na muno ninena kukonia ninena kukonia etu ukasa kwithia etu alamate asiai ukasa kwithia mwitu thonde na asiai na ni watu aika nundu akwithwa ni sindu tisionete na tikethi watethi kuusia muno ukasa kwithia mwitu ni ofani ndaingo inyake na ndaingo ethake kana nutona kwithi wata ingo inyake ithake ni wewe lakini ukasa kwithia ithake nundu akwithwa ni sindu sikika na landu matetha makwatisi no ta mwitu okamina utwaika uthisa kwithia ni wethi wa Islam umune nundu akwithwa ni sindu tisionete na metho na tika kuusia na metho na mwitu usu uthisa kwithia nutona kwitha I mistreat wa munobio ni muome na uthisa kwithia alasia imamu ndume mena wendo mwingi muno pio kula kwi mwana wo ukasa kwithia yu na mwitu atielesia nyinya wa mume atielesia te wa mume aime aba ilienga nyembika na embika nganya nienda munene nake twikaluende tunene uthisa kwithia ula wendo yani ni issue ya wendo excess wendo betukite kiwango ukethia musie ndona kaupapathike ithoni ya mwana wake na kiu ni ki apply ya ona in both sides ukeza kwithia mwana ke nuyu nutona kutwa nundu akwithwa tie tumemoka nitonete ona anake mwitu mwana ke ukeza kwithia ni wabigia na utwana no thegwa u watwa mwitu wa musie we no kwati we anu ndakambila jingi na kituka kiyuko prove right ukeza kwithia ula mwana ke ndailite kwambatia wasia ndailite correct mwitu usu ndailite kutabia kibeti chake bandu balikile makosa nundu amina umutabia nuku kuna simu kuona je watafadhali funga virago yuba hapa na points sina wito muno reverend na point yambe nizu naelezia onesa ukesa kwithia
nitamana titona umeshata ila mwana wi bandu batona kwithiwa batona kumila assault no gethia ila assault kana malama umisi ni mathima pituka kiwango mesa ukosti thayo wake pena point ino ya keli ya ugeza kwithia pena wendo upitukite kiwango kila chailite ugeza kwithia babe andu eli matona kwithiwa umunu kwenda mutwano muno na heta yari kwa kamuzi wake lakini azi babe kwena bekwe nundu akwithiwa nundu na kwithiwa na atena azi yutono mathiukia makaini kejiaga ukethia ni ikuo parties kana ni bandu bana nitwe ugeza kwithia bena mathinasu reverend ni sindu sietete thina muno no ugeza kwithia mabina maingi nundu akwithiwa kesi ni tukomana nacio utona kukulilio ketu kisio kethia uthina u ona ndwina amatwanite thina u wina ci yes asante muno Evans nundu wa kiosio tuna obamwe na ikulio ikulio ni taendi muciai utona kuya mwitu yuka titondo twetha tuinena paile upikwapa na twasiati muciai muceo ukwendea mwana wake uceo ethiwa no watabua maundu na nibo twetha twaciai aciia mo maine na ukeiwa meacia nacio ila wiona kibanga uyuka at that particular moment of time nisi une moci aita mwana wake ahead ona atemo twae o ibindani ya process ya kuibania na kwailia maundu maci athisi ametwano moci inoto ethi waone ibinda unene ya mwana wake na imotavia obata wa kuumicia bisiye muyai byo maundu wa ile kuumicia na byo maundu mabiko vandu kethwa kiti cha kwigara ticha kuumicia na ticha kwetela yutita de no muyai ila we ona mbanga takibanga ichozwa kana kapiu chindu cia muthembosu kana notishi wa maisho ke kwa yuyu ni bindoto na kwikata kuka now you ni binda yete ne cool lakini we si ethiwa mwitu ni wasioka kuo oko na kwa kitumio na kiba nielewa Evans kila kikikaani o mwano mutumia wa umuka wathikuo no kati ya muka na ila withi ndeto hike kalilwa nthi tio wawitu ukwenda yu ila mailie nthi ni wezi yu nipope kwikuwa undu wekiwe nata na kuinenwa both sides aseyo medukishi yupa Evans nipo muchai waile kuoneka muchai ukwendea mwana wake ucheo amechimuchi kikaloni kiuju yu undundu unenwa no ithi kiwa no isiwa woneke kiwango ni kiba chondu na muchai yaima nae we mwitu wakwa no tonokie o bate kitumikiane banayo kao kidogo kukuna dio maundu lakini maundu asitio maka kawaida yumuchei ndai wiki inena ta muchei na inena kila chailite akamuonia kanondu unayondu nini unayotona kuumishi na ndia kuiye ila we onona nyendio nonduta ukenda muchei no wanena kindu kiliara na balabe na uito wa ana yatona kuka nundu na kunune kikino na muyekeka na wamozi ya kipanga kanone ndao mukona na muti uteteleka kwangelekani chindu cia muthembosu yukindu chukikooneka yumo cia ine boto kwacia ni waile okuthima kiwango cha ndeto na maundu ala maneka niwe ni ciana na inena kuyanana na obataula wibo ni kana muchei atetheci ciana kwa kamuci ni kwithwa yu na yukila kingi waweta nikichai ukesaithi wai kila mundu akusi tingali yake achi ya mende mwana mendete mwana wo muno na tita mendete muka na yundo na wa umelona wa muthemba wiba we mwana wono we right nona yu na mwitu wa mundu athi umia muchini usu athi utata kumisia ethia aciila ni na mubaba kubi maino tethio nundu ona kwege kondo ilio nyendikooneka ndikochewa ona nikitwe maundu manene na nena yu ukesaithi wa yu pauna bobethina yu muchai ethia wena ni partisan ainena katina itana ilunga yubala mwitu uyu utwaitwe vabika pandu wezairi wai titono uterekea muchini uyu na yubabe maundu mendio wetoka kiwango yunibinda yuende utono kuthi na muchi wake imwete kelela kuthi nika na makekalele ndeto yindi pekindu kengi waweta chai mwano na ke otwanite muchi wichi ndo ikelete ila chieko nene ukazaidi wa hii backgrounds ti compatible ni tofauti
yu sindu isu mumu no consider aitwana musula unotwana na ningi tuitona actually events ku trash completely kana mundu utena background nzio azini kwiri wanashindo ndatona utwana muchi we shindo kila kiboni ila wekuwa mwitu yo kwenda umutwa na ndumo nundu chindi chumundu ni wekuwa ibinda ya kuibani nuona ilo chiti mushuya na mwitu yo kamuona muendele wake na mwikalile wake na nundu twaishie ila mwana ke unutwana ndo ile kwithwa wishi omwitu ola umutwa eweka kuma na mundu manache imake na edho mushushu na mwikalo musio na we onotao ndo imana lakini mwana ke nutona kwiki o mathinani ethwa yunake enda utwana muchuya wishindu akahatetheke hapo lakini munonde ukulia mwitu ngotwa aili hata mwikalo wake na chei make maili hata nundu wa chei ni matona ukuthinia o itina otondo twetha tuyueta yuchu sindu musia ukonzida lakini pamwe na u no nake mwana ke aitwana mucini ucu na ethwa no mabikiye kutwana na no mailie pamwe peo kindu kicio cha umanati we mwitu ethwa ni watwawa ni mwana ke na ni watwawa ucu ni wo mutumia waku ni waile kumwiwa ndo ile umucumbika nundu kwenyu kwishindu na kwina bina wa mali nundu kutwana na mutwano twaishi ti mali na tishindu mutwano ni between andwa on the memeli kukibeti utwaitu umete omuci wishindu ndukatwike ndu imwiwa mutumia waku nundu umete kundu kwishindu nundu yuna ucu ni kukwananga mubango wa mutwano kou ethwa twenda kwikala mubango ni wangai wekibeti utwaitwe ni mwana ke otena shindu na kuya kwere waku umete kwishindu shindu iye ikoke uzumbeka mutwano wenyu na kuzumbeka mutumia waku nundu kiuba ipandu chulikila indi shindu isu no ikwikeka otondu were wa wirezi events mutwano ni wandweli tiwa mbesha tiwa ngombe tiwa itheka na shindu cia muthembozo indi shindu isu iyo bina na tipo yuaete kulio iyo bina nundu ethwa muchuya we mbesha na bani twaniena naete mwitu yo baikindu na nitatu tethwe kuma muchini oya yuende na bobe othina nundu ngethwa ndona kwika kwenda kwa achima mwitu kuya newa ni nike kiongeka newa ndukeke ki ndukeka na sindu cia muthembozu inde yutwithwe twisikana na chuchu ila kikwikika nute wa mubango wa mutwano kwenda maandiko yes. Thank you so much Reverend. Ibe kindu kingi no mundi ugo ngaile muzio ni naita twelekele muno kula kuyasi na pe kindu kingi ukeza kwithia mwitu na mwana ke ni matwana ni kwatita makulyo na nieli ni kana watu sunge ama makulyo asu na watu these tuthikula kwi mwithu kesia yes. Kindu chambe mwana ke na mwitu ni moka ni mebania na ni matwana na matwana asiaine mama na ngaliko siele ni mama na mutuko na muniba ni mekiata ni matwani na nundu wakwithiwa ni mama na asiai mama muniba immediately mayambe ya kwa asia ndwane ngwa mwitu mana ni tuikwa na tokweti thi kwenda jukuwete mali no thisa kwithia ula mwana ke yuni wakine wanthi na kilanda teka tuenda mali tienda mali na kendo chuki isukuma wala mwanake mpaka isarenda ajokilia moko kiune kendo kemwe pe wala methi ya wanaume icio mwitu akamwa ni natwa iwe na ninye nisikila ndwa iwe na ndiye tekelia asie yama kwa mapress kendo ke lakini kwa asie ina molitho apyo ukeza kwithia pressure la mekite patio ndungi mwana ke utona kwika mpaka mwana ke akasarenda na ukeza kwithia wala mwana ni matona kwitha mwana ngia mutwano we musio muno pyo ukeza kwithia ni mabikia kutaminate kana kwanangania kutolongania pandu mwitu wo kwisa kwitha na mutwano musio ila siana ikamanda mali ikakwata ama keza kwithia na chathio kisio na alandu makekala happy marriage na maitsuku makala kana pate kumanaka no mesi katheso twa wade mundu ungi maybe batheso kutokea sinu nzio nundu wakwithiwa kila kindu cheka kulingana na nundu ngayuta ibangite number 2 pea si malikelela mwana athebania no keza kwithia si Yesu ni malikelela either ma mwitu kana ma mundu ume ukeza kwithia monitor nitela thita wa kizungu vetting board ukeza kwithia monitor nita nguthu ya andu ya kusakwa ukeza kwithia la mwana ke nutona kuka tikwo thuku nundu akwithia wewa si masi ya sema ke ya mwana ke makamuta kana makasisio makata mwitu makamwi apa
ukwibanya background ya andu asu ndithaji nsio it is allowed you kesa kwithia saiki asini matona utamwana ke lakini makamuya hii ithi twakita kunenga ila thita wa piece of advice kana tweka kuota nundu wa kwithia uamuzi wonde wi moko ni mako lakini juve asi moka au kesa kwithia ni matona usia makamuya hii kiuti kibeti chake wango chako kiuti kibeti chake wango chako na kotu ikie la linda uzune mundu mukawo komo kwenda no la mwana I discourage wa athe so twa mundu ngoza aketa kwenda kanona mwana ona mwitu azuka we mundu yoko moje kwenda kutwa we na kwa ukesa kwithia sindu sio kosuma uneni aka discourage wa na kike koka kikasia andu kwiso twa wana andu alama tamendete tinene yo sindu mbinge sia mundu ukesa kwithia ni wathi ubaluka moko ni alama tailete ukesa kwithia sometimes asini meuchangia ukasa kwithi wala mundu yuko abe point yambe reverend ya kupresiwa ukasa kwithi abe na sindu sio kosu babe na point yeno itini sindu ile reverend kwa tuthesi punika na withi tathi kumula kwa yes asante Evans ila twambililie bau twaminia mwana kene watwana na vena pressure ya anenga ne mali choki ndukimwe okipatana kama itokomana ona pe watumea matwani Evans matathe ya mukana miaka mingi no uchewe we mwanake kana mutumea watu aye mwetu wa mundu kuoneka au ku appreciate we mwana ndaweka lakini okuyana mipango ya mikalele ya ndoira ya kivi ya kimbibilia na chinu cia muthembuzu oneka we ona concern nundu dukoze mwana wene na ni waendie na wekala na wekalile kwani naku mutumea utathe ya kibeti chaku o miaka ndwaona cima mwitu yo tamai kondo kucia mwitu yo wita kibeti chaku na kumwea na kumusomeria ndwaiwa ta mundu nthini wa ngoo yaku o waile kutungia acie Yesu mubea yukiukiriwe nthini wa kila mundu ume watwanie no no kwenda kutwana ona otoku pressurize yupe element ingi nayo yumwana kenoni watwana ndena kindu ndu ise Evans mundu ameache chindu kwa hundu wende na kwikala yuate wanga mundu mwandike we munene we na musala okesaithi wai o musala wa muyumo miyile ni we aneti okwicha basa muno lakini ile ano ndo alama kawaida maana kene utona utwana na ni waile okunengo time nikana ye anene pinda yubu muchei na ke ndo wa kuelewa na muchei ono cia chindu chuchonde muchei sisi ai obina wa mwana wa kulo twaye mwitu waku elea ukunenga kindu nundu ndekwenda kana elea ukunenga nundu ndena cho na bahiri wa umisho yu kindu chukidi uno chokisho withe ngaliri muchai ba umete usio ngoka wakuchisha chokela chutuma ndanengwa no kielewa eri wabe kolea muchai no tona kumana na no tona kukulia na eri wana yo ba ikindu muchai no tona kumana na ke mwana ke we utwaiye mwetu wene naku ithi wa indi niwezi Evans ona ku appreciate kuona ku pe undu kunena okibetini kila chaku onacho kibeti kikona indi kwani na kwako no sekete ataba niwezi shindu sho ndeno speaks volume you okona ku appreciate achi ma kibeti chaku ni kunena ndeto kula ku kibeti chaku na kula ku yashai ko chuno kendo kisiona ni chailite kumiotao ila mwana ke unutwana na mwitu unutwana chuni kendo kishona ni chailu kwa muchei nondo ethi wape osindu muchei unukuona tela tukuita compatibility kira muchei no mukulia chama to umonena muchi uyo twana na niwo wina uthui wingi bite na niwe ne kila na isu cia mujuju cikala na itu baku itu ne baba iliu nuko ka maintain kibeti chuna ku mwitu su kibeti chaku na kila wazoi no isu no zindu cia okubingwa mwana waku okileko nikana ndo mwenda katwane lakini no muoni ai ko kuitona kwirwa kuilio na kukerwa kuilio na kukaete o mathina uwo nde nundu mucio
na ethiwa no mucio ya background achi maitu tio momoni entitene no momeci andu ayo ndu mekalite na o fame yo na mashitwa maundu mekalite o thayo miaka mingi mucini utona ukumi utawa mukamba no wici cindu cieta wa owo ikwangelekani Evans na ni macia cindu icu muno na kiumo yumo ciemici ukezaithio yumo ci waku no utona ukutatharisha ukethia no kwa mucio yo kwenda kutwana ni kuilio nuetetwa maundu mailio na mailio ona ethe ande kwenda katwane uketha no wamana uiri utwana mujuju ni ciandu acio no makiumo uiri utwa wa mujuju ni weci mujuju uketha cindu icu kuetwa no kucio ni kana mwanakeo na mwitu may make decision with they make informed decision from a point of information nundu nakwo kulea kumana nakwo no thina nice mwana ona kana kwica kukulio ikulia kaci na mami no weci o maundu acu na ndandabia ndadino weci maundu acu na ndandabia yuko ucindu icu ineno na iumilwo na u mwana mainene ni na sei kwocio nundu mucio muno yes. Thank you so much, Reverend. Mwithikicete saa ile ndatika miongwena na kenda cia wiyo mitambo ya kameka FM ni wa mukamba nyendo kunengelelia mwana ndika na wise kwithia na kunita bikia na unena nyana aku panze beni ya woni wa mukamba Reverend yatambite kugela ndi discussion yena bina muno unena nyawe na bina muno na tienda kwigwa kuma kulawi woni wa mukamba. Hello. Why? Maniani? Yes. Nesa. Yes. Amen. Ile Reverend. Ndina kedega. Umunde kani babio. Na ningi nondo museo. Nye nenda kwa Asia, idita Asia iye. Kila mwana wabikia o kiwango chako kila nidia eke musi wake. Na ni wathi aona omutindanya wake. Mano shuoka nitwa ile ni kumwosa otalama kusiaite. Lakini ti wambi sie kumya kikoki ni chana ku ukau kona ko muingo wose. Nondo ila wa mwiau mwana osino wambi akuimena. Na ndake bane vinda ya kuikalandi atineketa wavika kwake. Lakini no try kumosa na moko meli. Asante. Nondo kwa kweli umundi Naomi na Ruth mo mundi kwa maiko. Nondo awendo ndwiko. Na chiana wisi kabiandi na ila etano ikosa. Na niwona mundu mukani weke kosa ndukaragie mume mundu mukaevo. Nite otamano mutavie no imia kondina wia kidoko lakini mandondo ou kanya. Lakini kuikeze kau. Kila kingi na nyenona kitabata. Isiana o kushika liamdi na kushia enda iyo ashia yekula mumie. O mumatede sio na momokile. Lakini wani wako na marisi mutuku mutu. Thank you. Noti monze ile kenda kenda kodi wa mukamba. NFM alo? NFM alo? Mwati ndata wewe una Reverend. Nesa. Nesa bio. Usiento ni michuko kwa goma sa kondoko. Karibu sana Tony. Dile kana Reverend wone na kweka nesa. Na mautao mengi muno mezile no yito. Na ite kimunga na kwamba na zelu yidi atasana ide ajei. Sendo na ide ajei kwa bakwenda kuchangia na nona ajeteke sio. Ito jera kecha azide mwana wakwa no watwa wala nyimuseite tangwenda mwana sisi mutwa o kande kwenda kuchangia acho kengia kake musi wake pesi nduna nona itu mama ndangi meze wa ila mtu akotwevundisha kana mwana wakwa no waka ne uyana wa mundu me wa mwezi ni wavukuma nela wavukuma wambi ondere to mangorole na mangorole andona aile kondete ruo usikizo ndo makwizo bendo ka akatwao na mundu me ona ke akatwana azo kiruge jambe ya kuoleka nongi nangona mathina ayo melika twayi uno twayiwe ano twanie na ni noli lo kana mande ko manga imaiche kana mundu meno ka kana mutiso kana jana mundu meno ka jana imake adi yake kale
azuma embula iko unjo kona chindu imuona muzi wa tani waambia bwanyo jana jago kwa mtenki ele wanake ndazi akake muzi wao muzi wake sana ta ajeya mwitu ma kana ngima kwa bako ndo chanja chindu isumuno wezo wane mwana wa mwitu na mwete tu tethi wala no somete akamecho pesa atwa wole atemu yani ona uma kwa mume uchangia ingi ajoka kwa mume endaye kalebu kwake ndo akalaka utethi so ni michuke. Asante sana Tony Mishuki. Wonwa Mugamba? Dada. Wai. Mwadi dada. Ne satiowe. Ngeleke Reverend wau. Nini na kedeka. Alex Pitashoro kativani. Karibu sana. Tata kirando na kunya no kanya kwa si dada. Ndo manyanyi rogoka ogezi ya. Kika mu sambo. Kwa kina tiano kwa sio mabugo ya. Wabiga kwa mzee wa kwa si. Uka ukedi ya nwa pingwa munonga lekwa zinu wakuzanga lekwa zibo zazi ya mboza ya yumo mozi mozaza mozeno kuzazi ya mwemwe etuzi wa zoitu mungai nuku ne wangala mamingi ya kwa mwetu wenu wasomie ne wekio tuwate ngombe situ tuwate ile kazitu musone liya ruta ya yani sisi mingi ukanyo kwa zi manjiwa niwa wakachota katiba. Asante sana. Nzebe ni awoni wa Mugamba NFM alo Badiani Wai. Tata wambai nini ngeve Reverend. Mina kedeka. Uzira pata molela wala. Karibu sana pastor. Yu yeye na hiyo ya kwa. Ila kitu mhame to anayete dina ya anake ama ito. Mabina maingi ne motive ya ajei. Ogezi ya yumwetu kwa kana mwana kwa itwana na motive nge pundene. Ogezi ya mendi nene jaitie bandu ba kuona wendo wangai. Ndezi kumoneke ndo geto arati. Arati ni wendi okeza beshi ndo inginzi yaiti. Kuni tekitu mabina maingi ajei machange amathina ma mitwana. Nondo ndajaitie kana wendo ni wangai. Na ngai ndaweta ni mundu wa kiwango kiva wa ilotwa wa kiwango kiva. Na mundu ni kuma family ni tekindu. Akatwa nando me family yikindu. Kana kauma family ni tekindu akatwa ndo me family yikindu. Ko ilando makaele wakana mutwano ni wangai. Na mundu enda ungini kwitha wendo ni wangai. No wewe na mundu amwe mako change wana jiri kumishi. Ino tidi elando matwano tondo Abraham weki. Kila gyozo wa guno medenzio andu ma nundu mutwano ni wangai. Yeki otomano na Abraham ndali. Onatumia mutukumia mwenda bana. Ukebaije mwana kwa geweti na avya gweto medenzio. Anundu nemezi ila wabikieku. Marati ndio kule magolo maingi nundu mama ni andu ane ngayo tumani. Mege usherekea na mezela mwetu wekalao kuatiane kwa eli atiane kwa eli majoka kwa Abraham. Kwa azini maile to kuelewa kana mutwano ni wanga hii na maikaje ndio ichi akwe na meza. Asante. Ni paza mulele latu. Thank you sana Pastor Mulele latu. Toze simu ingi pengine ya mudia. Woni wa Mugamba? Hello Baniani. Wai. Wati ndaga. Ne satiowe. Ngedese pastor. Mina kedeka. Nini museo? Iwi nena na kadri nkilu kibutene. Karibu sana. Ine asia kipindi kini kiende na utwaka muno maundoni mawiti kilo. Nitoa noni wana misini. Na niku idhangi nindi tuende na kuya ni ya unduni usuwa kulunga siya si tuwa chali. Ni asia nga ina muone usio na kimwadi manundu ni mwende na utwaka. Amen. Asante. Thank you so much. Woni wa Mugamba? Baniani. Wai. Swa kuna simu athenge radio muno pio. Reverend Bekindo kingi cha muthia. Nikana ngunengelelie mwana nikana wise kwithia ni wabikia na we mutumia unokukeria Evans eta George Chongo mbia ningukeria nuende na uya museo my wife eta wa Docas niona imbia na utwithukishi kipindi nikisio. Okay, yes, asante sana. Ngaiya mathime Bekindo kingi Reverend na ndo akwithia nataka siendete muno abe simu thiriete muno wa katambe omyosa ya muthia. Woni wa Mugamba? Hello, Baniani. Wai. Natinda nesa na Legoland. Nesa. Nako natinda nesa. Ni Justina Kilumela. Songa basa radio. Ekani tunsianga movie ya mundu wa undu kinengo chumwende sena kutwa kuni kare.
nikwitha ni mwende na utwaka nikwitha nitwende na kuyania ngalikosi ya kwitha tuyeya ciana citunge webindani ji kuule valendira tetine ngai muno na imwathima amen nikwitha niwithitwe na ndeto nsio kula kwi andu mangai nona withaa na thayu wako kwa yukunenea nikiumuteithia vinda yukite ndini ya musi wake. Asante. Reverend pe kendo cha muthiane kana ngutengelia mwana ndatika ni swile within traffic ya no mino kelelia. Yes. Kendo cha asiai ma mwanake. Ukasa kwethia mabinda maingi ila kwethi warundu wakwithwa ne kendo kithitwe kiyumile binda yasa na kikaete muvarakano ukesa kwithia bena mfarakano bena kulia kwigwe na ukesa ithia kwangeleka nyomwana kenda ni chaweto ni shabiki wako na simu ni chicha tumanililikana ukethia kwangeleka nyomwana ke no na eta musio ngili no na eta musio ngili muna maana tano na yuka itwana majukumu ne mambata kila kibeti chake nike kwenda sukwa kila kibeti chake nike kwenda ya no kwenda kwitha yo mundu responsible musieni wake na kila ula musi kwa kulio mana pengine kana kwa kumana na kwisilonziani cia mumaitha ula musi wa mwana ke ayambe yo mena ula mundu muka utona kwambia kumumena kwanza kwa kiwango kiyo lu muno akasia mundu thileta naiba ndina kwata ngili kuma kula kwe mwana akwa lakini kuma yo kangili une wa kinangie mwana akwa ni wa utuma mwana akwa tanenga kitu withi akiuni chambe ya kusianda tonduku no la mwana ke yesa kwithia misi mingi ne yanangi ke reverend juke sa kwithia ninduye kangu ukasa kwithia ola musi ainge kwa kumana na kwa kulio manotondo nasia nutona kwithi watena wendo no la mwana nundu akwithia yona mwana ilo no kia kula kwe mwana akwa niwe sindu inachile kangi reverend ne point ya maana muno no ne milicheka ngudengelia mwana ndatika ni swile ne kana withi teke yangi na kipeti cha mwana kione kata ta enemy ta mumaitha exactly litaukie kwana ngama undumana imaseo Evans yukikikani wendi kana ni thina we omuci you know I call you either muci yo ni wendi we na wo wa chindu aende na kunengwa ni mwana kana either kwanzi ngi veo thina muciusu na muciita mundu no kwi eona feeling ya kuona kana ni to kwacia na nesi nunu tetheka kwisela mwanani no tabali kama thina lakini whichever the case muchei nalilikanekana kiu kikwike kabala uwi no gukcheki kie kwa muchei waku ila we watwani kana watwaiwe kusi ndu ciendete oitianiwe o ila mutume oyo kana inya mwana ke kanere wa mwana ke uno kuona kutwana kwa mwana wanita kwanangite maundu ba no wo omutume ocu waku kutwaite kana we omutume ocu twaite kibetichu no go kwa kitikie kwa si maku ndise kana kindu juni cha kweleka kilo yuko uti kwa utwe kala thayo wako umecia na kumana mubango wa maisha ohundu uilie ona kuwe inya mwana ke okona kana sindu ni olekie mwana wa twana no wo ina wa mutumea waku ci olekile kwake ila watwaiwe ni mutumea ucu kwa uti kindu kikwikeka kwaku kieni na ningi nacho kila gicioni ngili onenga we yolwa maana 5 yuwe kwata maana 5 na kwiri wa mwana waku ameishi mucina amecia mukana ameciandu kila kipata muno nikiba ko izutio ikulio otukwenda utia mwithukisia o edukisi I mean aizwania undu wa kiu even ndeto ila ndona unena ya muthia otukiendea ngai atunenga muthano longi ukite twice ate events lakini chungwenda mwithukisia o akwate na ilumia mutumea uilio kaundu na muka waku kibeti uilio kaundu na mutumea waku ekande to cia ngai winenge uthei twice kana kwikalanesa ni kutonyeka edwa kibeti ukatua kwithwa wi mwailu mutumeane wagu edwa mutumeo katua kwithwa wi mwailu kibetini chaku mwikalile museo ndini wa misitu ukerwa wipo na nutonyeka na tukakilia na tukekalanesa na indi muci withwa wi a comfort place pala mutumia wikalariwa moyo na yemu yani na kibeti kirika kiiwa moyo ki appreciated na ki accepted ndikwenda kwendea mwithukishe kiwe okisho. Thank you Evans, thank you. Asante sana Reverend Ndondo binda yako. Asante Finane wanga ile toko mana inge wakana. Thank you.